Epa, počitovaná bando, dobre dojdovme vo Pula. Review of the apartment. Ja, das ist sehr schön. Stalno odovije ukrasive, gospode Bože. Zašto ova postoji? Дали некој може да ми објасни? Демек, убо е ставено овде. Že mi se po skapano jabolko da imaše pojako ke беше. To je to. Fire department, to sve. Evo sme tuka. Evo čikacov mi je objasna cela ruta. Ovo deneske go pominime. Evo go. Ovo seu. Evo go. Večero nastapuvame Shipyard Pub, to ќе биде овде. Се ќе биде толку прекрасно. Evo view malce. Viewing. Толку овде. Кафица и ово све. Тоа е то гостопримство. Мал збор. Мамицата. То се тие моменти. Zdravo bando, ja sam Nikola Todorovski, komičar iz Makedonije. Vidimo se sutra u American Pub, Puma. Be there, alright, and keep on rocking. Jepa, vidimo se. Ja imam redkата možnost i zadovoljstvo, počituvani dami i gospoda, da pominam iz ova Vistinska, znači napomenuvam Vistinska triumfalna porta. Takvi, neka ona naša Vistinska porta.